Katho cia mwanya nonto bwako na kanya gakwatana bado kindeto cietu cia weru thaa mwanja onimbeto wini wa King'ero. Tukiambiriria ni ati intobia mamilioni ya mbeca ibiete thokoni ya Kagaine gicikone bunge giatigania West na arakari bameneretie thirikari ya kaunti ya Meru kuremwo batetheria na ngari ya koria monki baria thira monki yo rambiririe kwambiriria thaa kenda cio tuku mwanka rukiri batirare kana batio karibe kona ngari ya koria monki na rabakuwa baringire thimo bairwa ngari ni thoki. Marieto yakwa mbetaga Gitonga Kiburi uninde mukario Kagaine au na area yete nyumba icionde ciombere kuya ichiako na kwina bara twitanaira bongo iba komborete nyumba imwe twina Steven twina Mutegi Felix baba umirito ni asara yonde yombekire okarika ene asara ene na muno yetete anonto wekira asara yo into bibirare ndukene una mbito kinyeta na cost almost 3.5 nende batu to inground ndi kapisa anto bako bongo bara bakomborete nyumba yo inground ndi kapisa oteginto batigerie tukaromba ginya thirikari kaunti yingilie yaona bira kombikio tutethia nabio nikenda tomba wicokeri kinya biashara ira twaruta nonto itumiete ke biashara raitawe icho turerigaira tia kwendike bara twe nabo bara itango nyumba ichi yako uto wandiki twinde turaso like including me no wichiomia turaichoma kenda tomba kona gintu kya witethia nende igukarikire bura katuwe tutikumeana monki yumete na murungu no agaita ngui yawe yau twetigira murungu nonto murungu no ena uma po mantu yara yakarikire athayu nonto tyako ntokareo itukuromba kinya president wengo akaingilia nonto antu baba raita ngui yani aslas na kwena program ira barare achiche inwa jamii baragwa no bako antu baba wichitira biashara chia umbecha ende baiba mu bantu baraba bati kwa considerant area nonto bakwangira undendi kapisa na tutikumeabura tuweta ria gintu tha kumicio tuko toro monki kwa ke monki yo antirire wa kanau togeria kuya tumba wicio kwa twiko tegintu tumba gokwa ko batu turi antu bathiri kabisa utebito ti abio bira muntu arare abio biarita abio ngwau arekete tumwa utoko andra toko ndembeu tobia kure torenda erianto na biondi biire biondo tegintu nyakimo kiromba gokoloeka kuwa tukuromba antu bara bombe bai kondetoi bona bara bombo tutethia no nto monki yo tute monki yo kawaida imonki yo ko irumanto yankoma pale akabana au pera ngare nezoki na tukabana atokwire toijo mtu moya moto chono kumanyanya mbele nawe tu watu tethia lakini zoki thaizo atu bakwiro nyumba ri no tukwanya ukuwa mwele mbele kakare kuria town yare zoki na ruwa yare yake tulene ende kuita mtu akurite ruene eta ro kuya lakini mtu akurite ende aile kabana tekeke banda yako au ya pool utebitigi ende ko ndo ko no mbele nkontu nkwanda ngirio o gimana ile ndoke pool kabana na kura Kongina kuni ate gasagasa ni umirete skurune ya nthaka ya Kangaro nyuma ya ritwa bakwambiriria mugomo bakiriana netalia ria mwarimu kunyamaria murito wa class kia form 4 mugomo yo yurambiririe kaita gakai nyuma ya ritwa barabara ya muthuro yo mwingi kwambiriria kwela maiya na inya kwina ndwimbo achia kwithira bagetia kioto kia muritwa o wa form 4 narani ndi mabitha baburithi bawete bakubwithio chonkoni batetheretwe imabitha bakithomo ibo kenda kumenya ina thinera mbiririe no tiri bakwithia bechokaniria manto skurune eu. Thagathagane yumira sukuru wa Kangaro Boys utuko wa kuramukira umuthi baria maumire sukuru maguru na gwikuruka nginyagia tauni ya Embu thaa mugwanja cia utuko. Arutwa aya marauga ati omwe wao wa kirathi gia form 4 arariviro ni mwarimu nginyagia kugirika na undu uria marurunganite ni undu waguo. Arutwa aya ni mararutire thagathaga ino na mathukangia indo cia mwega na utesekene baria matarendaga kwigwa mundu waguo nthe nginyagia thigari aria maraukite kumava ugiteri. Kuri
Kulingana na usipindi wa MBS niwe Vincent Kitili, arutwo aya ni maracokire mauma cukuru mathaa mugwanja cia utuko mekuruka nginyagia police station ya Embu na mavura rivoti ya kumirua kwa murutwa uyu. Arutwo aya ni maracokire maumagarua nginya kivaro kia Moi Stadium tauni ya Embu kuria maraverwo ugiteri ni thigari mama makuo nginyagia kiroko kia umuthi. Aciari aria maregwite iguru ya thagathaka ino ni maraukire kuthie cukuru ino kiroko tene kuona uria ciana ciao irere. Tugitangaza rivoti ino, mwarimu munene wa cukuru ino wa vamwe na utongoria wa kithomo thiini wa kaunti matiravecanite mugambo wao kwiyandikia movoro makiugaga ati kumaramba gwika uthuthuria wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbite Warita Mwaniki wa Musiri. Kongina kuni ati uri siasa tia one term na two term chionekete kwithirikiwa ata monki mbeo mbithi muno bajenzi kumantereche kibirichi bethirite bagishumire na kuwa bo batikone tumikia thirikari ire kugaiteneka kwithire kiringirwa kura ringi mwakine ya 2027 bakiaria ibatariritie ati bethirite bekulukira kaitaga kaumu kumene no tongeria burabwe kugaiteneka na rabakuwa inyamiradi ya weti na mbere hoteyo bakona ikionekana ntere mwanya gakimutege na chuna njira ekinyanirite. Akiariria ringi biashara thokoni ya kibiricha Timothy Kithenji musiasa kuma Meru na menere totongoria buraburi ku arakuga bo bakenderea kuina wanta mwankarera bakambiria kuona maendeleo nontu mwankira thaino mukenya no akakuthina nontu bo wagi bo thina mbere antu ja maingi ja thuki thoko nugona ore kari antu irioga na baniki iria nkuru itena ndoje itena mbi itethambitwe inyakie na yoro ibia ingirwe so atukuga basically thirikari yetu ni tuchokete nyuma bariuga one time no nto bakwithirwa maisha jao jatibu bariuga one time no mwo kwithirwa na bao baigwato bakara cibitari no nto matanite ciciotheri bariuga one time no nto thoko ikeni jaki gitekunikirite antu bokara riugene bariuga one time no nto bakwithirwa inyaki oro kiongo thoko ne oteke ainge Nkuruki Kithenji na kuromba ntukembethe kaingoma ntu mama bo batikaringetu mabure bia one time bomere ko winge bathukie kura batare atongoria baraba kubwa umenye inya tukauga ambu inya tukaitia mitene tukauga ambu tutena kura utema bandiriko tukagitate tukareta so vijana tuliuga ID oye kipande oye kipande oye miariane yake ni weto mbaru na yuthi kuma kibiricha raba kugabo bakunoga ikuria thina buru na bari tayari kuruta tongoria buthuku bakwete kiara bakwete roje bakwete atimani utebia tuigwetie na eto abanga tere to yuthi togere takura na toriuga one time ya yuthi bakwa kenda to make sure into keke one time gego kinyanira ikagitene geto tweta tozokie kura tumira itozokia ID kenda 2027 yege kinya tomba ikweberia kasongo itonogete muno imiaka yetu kwirwa two term na inogete muno no ntote maendeleo tuonete barabara chetu ogaiteria kinyanjere na imo ateja ni umage shigombunge kia bore nge reportera Weru weekend nyokambitaga ki Mutegi Katho shemwanya muno kiwega ki Mutegi na kiwe Mutegi ari kwithira witite ambere na kuromira ndeto cietu cia Weru thaa mwanje ogeta kuraitu chokirete na ndeto nkuluki Kionyo majanine kibirichia kwachine kadheri mpokene ndarene marigone mwankadharaka ndengone kunde no Weru FM. Grace Park Medical Hospital ni sibitari iretongeretie kiri wajani bo tungata bogima bwa mwiri na iri na utea bwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere mochiari yakoya mami yakoya akudari mwana. How does she benefit kanani uteithio buri kwa kawa mwekorojo ejire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations ciawe ugamba ithana kamba intuko na ketho ndikwe kwa mwana lucky enough in our facility we have Monday to Friday where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyege test chenu na ithimi, you know. Okay.
hakuna kipimo utakuja Grace Park ukose. Even if you are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa bila bita Mwankano, you are under us. Tote kwiranga itoka gitirwe na. Kenda kumenya mantu nkuruki iguru ria Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatana Phineas Imana ntuko shonde cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thegire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. St. Teresa Mission Hospital Kerwa ni kogwatoge ni kiricharetu wa kilomita 14 irane korona murimo jo kansa Jumamosi tariki 14 mweri jo 10 mwaka jojo aretu kambire shibitare ya Kerwa mwanka kieni nega Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatanena na atuwe twetanie tweyamwe kenda turinganje kiaje bakansa twitane manto mwanya jegie kansa na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinyako gwatera aje ba murimo jojo na njairia iringekete nimba josha kansa kieni nega Kinoru kukethura na tournament ya football na mantu jange kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na 500 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume othe bwaku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negotea barato endete na weregero kire barato kuruira nonto bwantito nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. We've been able to sell shares ya kiwango ya 20%. She was my rival, my competitor. She is not going to get the better of me. Nilikukosea sana, Amina. Lazizi. Tumefungulia Maisha Magic Plus on GoTV Value, Channel 3. Ntumirikire amemba bonthe ba yetu sako ne bubanganite michamano ya omwaka yoritani mweri jojo kuma tariki 6 mwanka tariki 15 michamano ejega karekojo Jumatatu tariki 6 ni Kionyo Catholic Church, Jumaine tariki 7 ni Kinoro Branch, Jumatano tariki 8 ni Kigarene Market, Aramisi tariki 9 ni kambi ya chibu ya Kithirone, Jumaine tariki 14 ni kambi ya chibu ya Kiangwa na Jumatano tariki 15 ni Robiri Market. Ugakurukirwa Tubwante tonkuruki ringa dhimo kurukira 0724 114 444 kana 0111 038000. Yetu Sako, your success our pride. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara
sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ngako watu wageni oringi na nkatho cia mwanya muno no ntubo kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja twicokera atukume michethoni na la kambuni ya Betika iwatanirite na Weru TV na Weru FM tukiyegoro babanganirie mampra ya kuonania ndwiro cia Chicago Marathon ukulukira watch party ki screen nene mushine jua E10 county ya Elgeyo Marakwet na lakirinde gekinge kumantere ukirethire gekenera mwango yono katha kambuni ya Betika baimichokeria nkatho no ntubo kwithira bakireta mwango yo akwe na bonto bo wa timbaru ingavana wa county ya Elgeyo Marakwet Wesley Rotich urorari mamprene yao. Kila wakati tukiwa na mambo mazuri mnakuja E10 kuonyesha marathon, kuonyesha mbio. Nataka niwaombe pia mrudi tena. Mimi kama gavana wa eneo hili, this is the county of champions. Hapa ni county ambayo kila mtu anakimbia na tunataka to make it ikue bigger. We are even now making sure that every school inaanza kutrain watoto wa athletics kutoka the lowest level kwa sababu tumeona hakuna transition mzuri. Therefore we want to appreciate, tunawaambia ya kwamba karibuni tena E10 na pia mkuje mtusupport kwa more. There is no other better place you can do good events. It's only here kwa sababu tuko na wakimbiaji. Nashukuru sana kwa kampuni ya Betika. Nawashukuru sana. Mimi nimekuja asubuhi, tumeanza mpaka hii masaa ya majioni. Nimeshukuru sana. Nimewatch. Na nimefika tu kwa sasa, lakini nimeona kwa ife hii imekuwa sawa kabisa. Hata nimepata hii t-shirt yao. Congratulations kwa, asante sana, nimesema asante sana Betika. Na uendelee kubet na Betika naendelea kubet. Nashukuru. So kampani ya Betika tunasema asante kwa hii screen mmetuletea, tumeweza kuwatch, tumejionea live. Waacha hiyo ya kuona kwa online, hii tumeona live kwenye imetendeka. Tunashukuru sana. So next time ukikuja na event kama hii, tuko ready kwa support for anything ambayo mnataka. So tumewatch TV like never before, like no paradise. It was so nice. We like it. Sports sasa sisi tumevunja rekodi pia. Tumetrain kutoka 2 weeks ago. Tulikuwa tumepeleka coaches huko France, 12 of them wamerudi, wameanza kutrain walimu wetu. Kutoka saa hii kutoka last week inaisha hii wiki. Kila primary school mwalimu mmoja, kila JSS mwalimu mmoja na kila secondary mwalimu mmoja. Tumetrain coaches 1,000 mpaka next week wata graduate. Alafu tutaanza mbio kama ile gavana wa raia tumefanya kutoka chini ile mpira, tunaanzisha mbio sasa ya gavana wa raia kutoka ground mpaka tumalizie Kamarini wakati Kamarini itakuwa imekuwa safi. Kwa hivyo pale Kamarini pia contractor kesho anapatiwa instructions mpya, ametuambia atamaliza within 6 months kwa sababu amemaliza kuweka pillars. Wakati baada ya pillars ataanza kulay ile concrete. Akilay concrete exactly 6 months from this month October atakuwa amemaliza, tunaenda kukimbilia Kamarini, alafu sasa vijana wetu wakuwe sawa. Ama namna gani? So tunajaribu kusukuma, lakini nashukuru watu wa E10 kwa ile support mepea Betika. Betika pia we are very grateful.
mko na ile race mnatupatianga kila siku. Wakati nilikuwa governor nilisema tukue na race Iten kila wakati, after 3 months tukue na kitu ya kuleta biashara Iten. Nashukuru sana Betika, na kila wakati, hata juzi game ya Arsenal mnasikia mlikuja kuonesha hapa. Hata mimi ni mtu ya Arsenal, lakini mlisaokoa watu wangu hapa wakawatch mpira hapa. So top of the table. So Betika tunashukuru sana. Tunawakaribisha mkue partners wetu wa Iten International Marathon. Tutafanya next month 30th November hapa Iten International Marathon itakuwa, na pia tutakuwa na governor wa Raia finals next month, tutafanyia tena hapa Iten. Na pia December tarehe 8 na 9 tutakuwa na International Business Conference pia itakuwa hapa Iten, ili tulete investors wote wakuja hapa Iten. Kongi na kuni ati mubunge wa gĩcigo bunge gĩatigania West Dagitari John Mutunga na watanirite na mabitha bakulwamira mupira wa nthiũrũnĩ ya Kenya FKF na kareba gĩcigo bunge kĩu kĩmambura yara yabwithikirite uru mambura ya michetho ni arabarĩrĩtie we yabokire michetho enjire mwinya ya ũkĩria mbeo mbithi na ũtiĩre bakwetha beba kuna ũkũlũkĩra iye wa P John Thiga na njire kinyanirite. This year ilikuwa ya Kamu Primary School. Right now ya Wibo Primary School. Watu wa support. Kurana bayo na ila tekana makusudi. Nikera tukomba kuona talent. Wali cheki namba nina for right na namba 1 and 2 level is right now kuromba achethi weke thauya wetha kwina tuluya baeta ngimwe bakunda kuthia maingito atekembea jeje kura nduro tuthila tugetha twina kaloi tu mahali yeni yake tokunda no tuketu tumerekiri kia leads governors cup ni kolon choruare na tukomba kwetha tuendelete na mibire huko next week na governors cup ira kuma world level kenda tumba kwethira twita mwaka finals neto kumeatia leo si mheshimiwa milioni huyu promise kieni rege huru tugaya milioni diane wewe si wote kanaria oni milioni Iboya no ntubako na kanyaga kuwatanira batu kiendeto chetu cheweru tha mwanja nga kwendera kaita kia onbeto wa Winnie Okinyero.